Tako? Da. Čekaj sam malo da ovu vernu publiku ovdje snimim. Molimo jedan aplauz za ove naše finaliste. Ja, veliki aplauz za Marina. Molimo vas. Gdje su navijači Sinđelića, nešto ih ne čuje. Utišali su se, evo i stižu. Vjerovatno su se ukrepili tamo u kantini, malo pročistili grlo i evo i stižu. Nadamo se da će ovu. Ne čujem navijače RS-a, odjednom se oni utišali. Šta im? Samo navuči preko glavu. Nemoj da otvaraš sve. Hadi darem flagge för pappa. Nej. To je zastava. Mama, to je zastava tatin lag. Mama. To je sajda. Hvem er det dere heier på der, da? Er du sajda? Hvis dere heier på de røde, får dere det flagget da. Det er jo kapotin flagg. Heier du på røde? Šta mu bilo? Šta mu bilo? Rekli snimak. Hoćemo repris. Oš bombon. Neću vam. Umirite? Molim jedan aplauz za povređenog igrača. I hvala i dalje svim igračima i ekipama koji su učestvovali na stvarno izuzetno fair play igri. Ne dozvolimo da nam se tu pokvari pred finale. Kad je finale? Znači igra se finalna utakmica između RS, Oslo i Sinđelić. Neka smirena utakmica. Kako to moraju raditi?
pošto Sajdo video, Sajdo će biti golman. Znači, za rođendan ti kupujemo golmanske rukavice, može? Još 7 minuta do kraja, rezultat je dalje 0:0. Čula Anastasija, baš ako Sajde na rođendan moramo kupiti rukavice za golmana. Može biti. Onda sad znaš šta. Ali on su tonske, jer... I daćemo ti tu primjer gratis na trener. Gülme, gül. U slučaju nerešenog rezultata igraju se produženci od 2 puta po 5 minuta. Ako ni tada ne dođe do nedobijemo pobednika, onda će se pristupiti izvođenju penala. A jebi. Ja sam samo snimala di lopta ide. Sam tamo di lopta je tamo. Dam. Mesto sedi, sedi. Rok! Go! Det var nära på. Ajmo,
Tuci! Treba da im se odcepe na... Kod mene oni već igraju overtime. To! Zamjena, ajde! Donesim ga sve. Izvucite ga na... Vreme! Čiš sa? Nema zamjena! A ustaj. Izvuci ga. Si jag står stilla. Naša lopta! Jag vill inte. Ajde, pucaj. Ja više... Vidim da sam zvala. Mislim da je pisala Juf, vaša najbolja. Igra se posljednji minut utakmice. Ne bude to, ne u frižiderima, već ne bih rekla da gleda. Ovdje kod ovih je bila kod kase. Aha. Da, to ne znam. Dokle radi taj pres? Ovi igraju za prvo mjesto, i oni je vode jedan. Aj, važi, Opet ću uzela KitKat pauzu. Pa nisam, a? Nijem bila, ko mi stisne pauzu. Finalna utakmica između ekipe RS Oslo i Sinđelića završena je rezultatom 1:0 za RS Oslo. Znači imamo pobjednika ovog tradicionalnog srpskog turnira u malom fudbalu, što bi rekao naš potpredsjednik, Kup Cara Lazara 2012. Ekipa RS Oslo. Čestitam pobjednicima. Pozdravljam ih velikim aplauzom.